أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر قال: اللهم ألعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي أراب سوية هجرية باكلي أني كمناني أني بيناني أني دورو سهر الجماد الأولى من هجرة سنكالو دورنا بسونيو مغاني فلاناي ميلاد النصارى كجاتي بافلا أني مغا أني سبا سنكالو تاني فلانا بسونيو ووروناي أمبي دورا بغو مسجد رجاقو أمبو كونو درسو بي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتابو كونو كتاب التوحيد بند منا باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أمبو بند دي كونو أني أكا آية كلا كحديثة ودو كلا لا بي حديثة من كلا ننكا أكو وفيه أي صحيح وفيه لنين جمعي بغاري كتاب المقاجي باب ليس لك من الأمر شيء بغاري ني حديث بوي. أني ابن عمر رضي الله عنهما أنا بغاري كنو كابو عبد الله بن عمر برولك جكابو فلا بما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر قال: يا متشيد مالك ترونا كسبك يقول: جاء رفع رأسه من الركوع في ركعة الأخيرة من الفجر. تشيدن تنكر قال: يا مي كوني تشيدن يكون قرطا كابو كمبل من لا فجر أرك اللبنا ko alayya me ala bafo allahumma al'an fulana wa fulana ala ika karasagge ka yurma janya kabo ika nema ma lanu yo ode bada ma yaqulu sami allahu liman hamdahu rabbana wa lakal hamd. ciden kelen ko fe na ya fo ako sami allahu liman hamda rabbana wa lakal hamdu nunu folen ko fe de abed dowin fo kunutin kala fa anjala allah laysa laka min al-amr shay alay ayajigi ako cide ma ko shite e bolo o fi riwayata nana na chogo dola yedu ala safwana bun umayyatan wa suhayl bun amri wal haris bun hisami fa najalat anana riwaya were la bukhari kono ko ciden ba fo o fana bugari yabo ko ciden atumbe munun danga iriwaye folo atumbe munun danga utogo mafo iriwaye fulana yutogo bange atumbe munun danga kunutu na Safwana bun Umayyata ani Suhayl bun Amri ani
والحارث بن هشام كوني مغصبا تنبين نونون تاتوما كو دانغا كنوتوينا فنجلت كو سبب لا على ياجي ليس لك من الأمر شيء كو فويت إبولو كو شيت إبولو نانتارا حديثين أصره لا ابن سمين كسره لا كو قوله وفيه أي شهيه كو أنانا حديث سهلين كنو شهيه أنيا فرنفنشان كو بغاري قوله جاء رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر ناكو حديثين كنا يكون كرتا كابو ركوع فجر أركلبا قيد مكان الدعاء من الصلوات بالفجر أفولك الدعاء يرفعني كافونين دعاء أتومبفو فرلا صلي دورو إنا كواينين دعاء فو فجر صلي دلا أيو أو بريبريلا تيجي كو كريكريا كو فاني كله ومكانه من الركعات بالأخيرة أي دعاء فو يرو أبي فو أركم من فنالا حديثين يوم فنا بريبريلا تيجي كو فجر أركالبا فلا ومكانه من الركعات بما بعد رفعه من الركوع أيا فو أركين فنا أركالبا فنا يرومي دعاء بكلاye hadisai nyo fana prepare la tiganye kumbele bilali kofe awululen kofe kafo kumbele minala duawin tumbe fo oyro de la qawluhu yaqulu allahumma ali an fulan wa fulana lanu tardun wa li ibadun arrahmatillah lanu yemunye geni aniki mabo alaka nemala ay abuduhum an rahmatikan wa atruduhum minha nako allahumma li an fulan wa fulana lanyine munye ala nunu umabbo ikanne mama ikuge kabo ikanne mala wa fulana bayanahu fi riwayati shaniyati karasa riwaya fulana yubange annahum safwan ibn umayyah wa suhail ibn amri wa harith ibn hisam konni mugo sabadedo safwana ani suhaili ani amr ibn haris nimmo sabadelo qawluhu ba'da ma yaqulu sami'a Allahu liman hamidahu wa rabbana wa lakal hamdu nako hadisa kono ko ciden tumba fode sami'a Allahu liman hamidahu folen ko fe ani rabbana wa lakal hamdu o folen ko fe de ay yaqulu jalika ja'a farasahu ciden tumben nunu fonna ya kun korota وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد نا يكون كرتا كبور كولا يادو مغو يبوتو urukola ini سمع الله لمن حمده دبولي ني جورا يبا ربنا ولك الحمد قوله فانزل الله ناكو حديثين كنوكو على ياجي ليس لك من الامر كوكوتي بولو هنا قال فانزل ni yoro la ni irwaila ko fa anzala wa fil hadisi sabiqi hadisan min tamena qala fa najalat ko ajigina derisu temene ambora hadisan min na wiri way ko fa najalat ni riwaya ko fa anzala wa kulluha bil fa'i ubena na ni fawinde mana lanyine munne ya ubena na ni fawude fawu sababia fanajalati fawu sababia cidenye wa dangalinke fanajalati ajigina laysa laka min al-amru shay'un mana fay sababia o sababu de la aya jigina ni fana yorola ko fa anzala afana nana ni fay sababia de wala haja ninka yakunu sababan nuzul ayati da'watu nabi sallallahu alaihi wasallam ala haulai ninka aya jigi sababu beke cidenye dangali minke nununka aya jiginanu o sababu ye wa qawluhu kayfa yuflihu qawmu sajju nabiyahum ani aya jigi sababu beke ni akakuma wore min tamina fana ni ciden ko mugobe e wanni yoro soro cogodi munu nyu kan nabi nyumo kunkolo jogi aya jigi sababu yo o fana ye akola fala maniya an yakuna linnuzul li ayati sababan ako balilite aya beshika ke sababu nujulu fulala sababu ewa jigi sababu fulabala
manakum ni folo ina nani fai sababiya ni fana nani fai sababiya o ya yira koyin fula imbe aya jigi sababu kera ni koyin fula be donc aya kelembe se kake jigi sababu fula bahala ajignani oye ajignani ni fana ye wa qad aslama haula salasatu wa hasuna islamuhum wa radiyallahu anhum kidan yin mo sabab min danga u sabab be silamira ko ka silamiyanye Safwan ani ewa Suhaili ani Amri ibn Haris nimmugo sababe labanna ka silamiya ko ka silamiyanye ala ka je kabuma fata'ammal ne useminu ko ke e ka jatemina e ka miri e ka jatemina ni yorola o do nyi min fo tawsiri la Cheikh Salih Fawzani Fawjani yo fo i'anatul mustafid ni aya jigi sababula ni aya ni hadisa sarahula ako tumami yere ciden fatura ako nunu saba silamira ko ka silamiya nye komi bunu seminu ya fo chokomi ako ciden fatura yere tumami makan kaw ko ube murti ako Suhaili ode wulila ka kutubakal Suhaili ibn Amri ode wulila ka kutubakal ya ko makan kaw awde ye mogo labaw ye ka silamiya akana ke mogo fono ye ka murti ka bodina la aye sabati makan kaw sabatira sima murti ciden fule ka min danga aya ka silamiya nya har tuma makan kaw jiginu kono ciden fatulen ko kube murti ale de wala sabati ako fata'ammal bunu seminu ko ka miri alana anna li adawatan tanqalibu wilayata فتأمل آلنا أن لأداوة تنقلب ولاية أكوي كميري كجاتمنا أكو جويا دوبسو جويا سيسا مغو دوي كجويا دوندولا أبي يلما كاكي بسنوغي مغو دوبسو كاكي كجويا سيسا مي دوندولا جويا إمبي يلما كاكي نيغم بسنوغي لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى بس دسكم بي على دي بولو مسمى سينالينو أكورتالينو ولو أن الأمر كان على جن النبي صلى الله عليه وسلم نكو تنكر كومي تشيدي نياجيغي تشوغومي دي لا بغي هؤلاء على كفري حتى الموت نمغو سبتون بيتو كافرا دي كفو كتوسا تشيدي نيوكو جيغي تشوغومي نكو تنكر وچوغلا نو تورا وچوغلا نمغو سبتون بيتو كافرا دي كفو كتوسا ija law qubilati da'awatu alaihim parce ni ala tunye ciden ka danga mina uka wa turuda anir rahmati ko ge ka bo ala ka nemala lam yabqa illa li ajabu foy tunte tuye ni la jabate ni turen ka danga tunjabira ni ala tunye ciden ka danga injabi ku ge ka bo aka nemala ku mabo aka nemala foy tunte tuye ni la jabate ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء متشيده كوشيتا بولو فالأمر كله لله كو بيبي على دي بولو ولهذا هدى الله هؤلاء القوم نند قصو على ينمغو سبا على يكندا على ينمغو نونون كندا وصاروا من أولياء الله جابين عن دينه ولبنا كاكي على كو نيومويه kake alaka walijuna alaka jonyuma uye nube ewa genike kabo alaka dinaka nube alaka dina defa bada an kanu min ada'i llahi alqa'imina diddahu wallahu subhanahu wa ta'ala yamunnu ala man yasau min ibadihi nunun kera alaka walijun uye kake muguye mugun munun be genike tinyali kelan ge kabo alaka dinama ukelen kofe itunye alaka jugunde utunye alaka jugunde kiujo alaka dina kujo alaka dina kontrola me ala be fonnancira ke mogoye mogo minyaji aka jonna nunun tunye jugude utunye juguya de jokata alama ka juguya jokata alaka dina ma o kofede ala nanu kanda kake alaka jonyuma uye kake mogo dina ka defa baga uye nimbe munyira wallahu subhanahu ala masami senalendo yamunnu ala man yasau min ibadihi ala be fonnan shiriya ke mogo ka minya jiya aka jonna walaysa ba'ida min zalika qissatu ushayrim
ibn abdul ashhal ako usayr bun semin ko usayr bun ibn abdul ashhal ako aleka kisani ni ncogo manja nyugonna aka kisani ncogo manja nyugonna ali ansari nin ce nye madinan kade ibn hisam ya ka kisa innati wa ahmada wa ani ibn qayyim fi hashiyati jadil ma'ad wa sanaduhu qawiy nin ce ka kisa madinan kado haisu kana ma'rufa bil adawati lima jaa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam madinan kade do ansari de tundo ale tundonen tun adonen tundo ciden ni dina minnana o juguya no koniya tumbala adona ni oye mogo be boro falamma jaatu waqatu uhudi tumami uhudi kelein kera ali khallahu al-islam fi qalbihi duna an ya'lama bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw ahad min qaumihi uhudi kelein kele ciden ni sebo bora silamo bora kata uhudi kelein kaleto madina ala ye silamiya bila dusukun kono ciden ta do mogo sita do aka mogo la ala ye silamiya bila dusukun kono ciden to kalama a yere ka mogo la mogo sita kalama wa qarara li zihad wa qutila shahida abora kata jihadu na hudu keleina uya faga shedu suye falamma antahat al ma'rakatu tumami kele banna جعل الناس يتفقدون قتلهم مغو كيرا وباكي كوكا سو نيني سو تشيلا كلي باني بيباكي كيكا مغو نيني سو تشيلا فايجا هو في آخر رمقي ويا لي سرو اني نيمبا باكا نيمبو لبانا من نيمبا بودي نيمبالا بسكا كما نيمبالا نيمبا بو ويا سرو ابي نيندو اكا نيمبو لباينا من نيمبالا نيمبا بو فقالوا كما ما جاء بك يا فلان uko karasa munye enatia parce que ulu bado kafiri de ulu bado ciden jugude ulu bado dina jugude mais ulu yaleye e afagara ni nimbo be nyogona mais nimbala folo uko munya enatia karasa ahada wala qaumika yali kam la fasalini kanude yinatiwa amur rakhabatu fil islam ube islamiyya kanude yinati munye enatia ikam mugo kanunu kala fasali de inati wa ube islamiyya kanu de inati qala bal rakhabatu fil islam ako islamiyya kanu de inati ikam mugo kanunu de falite de islamiyya kanu o de inati wa inni ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah nebe sharia ka fu bato fen site min ka bato ciya ni ala kelimpeute muhammadu ala ka cidende faghbiru anni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ewa ayatin ka kibariya fo cidenya nka kibariya nyemin fo nka silamiya kibariya ayata fo cidenya ninkera dro nimbora fatura faghbaruhu unana uye ciden kibariya ko ewa ninche ya kera ninche wala sara faqala huwa min ahli aljannati ciden ko arjanna dunkero fahaja rajulu ninche min fule ninye lamu yusalli lillahi arakiyatan wahidatan nimma arkan kelen salli alay wama haja kafaroka jalahu allah min ahli aljannati ala ya ke arjanna dunkai bal musanin katemere da nafa dobeya parce que abe hadisa dola konni mu'min ko la ilaha illa allah muhammad rasulullah konni sar har ni mabara shike ko ibe do arjanna kono do be nin kan ni mu'min ye sere kuma fulafo haraka na salli haraka na su ubo hadisa sa ko atigi be arjanna kono ko ciden ko ni mu'min ye la ilaha illa allah fo ko har ni mabara shike ibe do arjanna kono o bena hadisa dola o doni ke bawo yo perpere latige ni hadisa nyogona dedo ni ciden ko mugo donna arjanna kono ma bara shike o yennu na nyogona de nin fule aye sedu kuma fula in folen kofe sallima ke summa ke fuyi make nimbora arjanna dunke do tuba mi sheikh sal fawzani ngin karaninna ko mimbe ko ni mugo min la ilaha illallah fa ma bara shike abedo arjanna kono ako o illam yatamakkanu min al-amali ako be mugo de ka
aye ser kuma fula fo yoromi amma se ka bara shike o kofera sara ninde be arjanna me eye ser kuma fula fo e be se ka islamiya wajibin na ka farda munun bi ka ibe se ku ke banna ku ke ni e sara kafiri eye ser kuma fula fo e be se ka salli banna ka salli e islamai wa e te islamai bon nuna nyugona de ko ni mo min la ilaha illallah fo har nama bara shika be aljanna kono wa illa mu yatamakkan min al amali ni mo min la ilaha illallah fo ila ila fo yoromi ama shika bara nyuma shika ko fera ni mbora ni mbe aljanna me ni mo min la ilaha illallah fo ser kuma fula fo tambe e bolo wakati be e bolo e ka bara nyuma o ke ka farda o ke ka silama jonshon ke banna ko ke e kafirde e ka la ilaha illallah si do arjanna kono fo mo kan nunun fam ni tembur mo kan nunun fam wori ato irway do la tuma min nin ce ka kibare cera ci de ma ako bara fitini fule aye sarabaso daw ci den ko be arjanna fa haja ar-rajul lam yusalli lillahi rak'atan wahida nin ce ma arkan kelen salli alay wa ma haja jalahu allah min ahli al-jannati fallahu hakim kafara nimbe ka alaya ke arjanna dunke alaye kiri tige bagaye alaye kodo masade parce que ka janto nununa parce que har jamana en kono mogo do ba fo ha ko ba fo ayen ninka ay kana an shege ci de nyere ko mogo do donar janna kono mabara shike na ka famu de mi ebese bara la e banna ka barake ani mi mase ka kede asara awte kelenya yahdi man yasau li hikmat alabe mogo kanda min kanda le aya diana ka kodonye o yedillu man yasau li hikmat alabe mogo fana filimin firile ya ja na ka kodo na ka hikimaye falu muhimmu la nyine munye annana la nastabidu rahmatallahi azza wa jalla min ayi insan la nyine munye alaka nema soroli an te mogo sina alaka nema soroli janya fo mogo kan nin fana do de e nyana chogo e nyabe ito nyogola akera chogo kanani alaka nema soroli janya alaka nema te tai dusukunte etai nema ala de tai dusukunye ala de tai anti mogo shini alaka nema soroli janya qawluhu nako qama ay qatiba nako ko cide mulila a wulina munna kutuba kalana ay oye وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل إليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا ni hadisa min kalana o fihi anana bukhari kono an abi hurairah radhiyallahu anhu karisa min abi hurairah malaka je kabwama qala qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unjila alayhi ko cide mulila tumami ajiginaka juman jiginaka wa anzir asirataka li aqrabin ibali masuru baga tumami ni aya jigina ciden ka yormi makono ni makala awulila ka joka kutuba kala ni uba faida chaman fola bena ka faida wula donc ka ira fola hada made ala ka nyamar kaw ciden ka nyamar kaw an kana sumanuye nu ko ala ko ikannin ke teleya kake nu ko ala ko nin kabila na bi jogola abila jonna nu ko ciden kan nin ke teleya kake nu ko ciden ko nin ka toye teleya ka toye ciden nyere fule tumami ala ya nyamar ya dura wulila makoni ma yala awulila ka ala ka nyamar ko inke wa qala ciden ko ya ma'ashira quraish ako quraish jama
kurashigan kaw jama aw kalimata nahwaha ube ayekuma do fo komi na nyogona ni na nyogona harisa irwaitigu nu shikarade yala chide nya fo nin chogodela ube ayafo ne wa chogore de la ubu yire koroshi nu shikara kuma in fo chogola wa uba fo aw kalimata nahwaha aw uba fo aw kama qala rasulu ni ya harisa irwai baga yofo aw kama qala rasulu aw kalimata nahwaha ashikara kuma indela yala chide nya fo nin chogodela ube ayafo chogore de la ishtaru anfusakum chiden kuma akwaya yire kuma bo istaru yire lesire munye ki yire sa ka fensa munna chiden nya fo ni istaru ka kuma ye parce que hada made ni be fem min treme ka sai ba sura kanu de bila akanu de bula wala chiden fana ya fo istaru mana aka yire kanu kawu yire sakka bo jannaba tasmama istaru anfusakum mana aya yere kuma bo aka yere kisi kabo jannaba tasmama ubu yere kisi togodi kabo jannaba tasmama ibi yere kisi kabo jannaba tasmama ibi yere sa kabo jannaba tasmama ibi yere kumba bo kabo jannaba tasmama ni islamiya ni tauhidi de ibe do islamiya de la ka tauhidi de ta aya yere kisi tasmama la ughni ankum min allahi shay'a awa ala fanfelala ntese ka foyibo aw bolo ntese ka foyi nya uye alafe ya abbas tumama ya quraishi be wole gorobalila abena mugodo ayere bali masru kere ya kufo ya abbasu buna abdul muntalabi ako abbasu abdul muntalabi de o yeci de modede mo kede la ughni anka min allahi shay'a awa iyere quraishi jahannaba tasmama alafe ya abbas ayin ko abbas ibn abdul muntalab de ci dem mo kay afamuna la ughni anka min allahi shay'a unde sheka foyi boy bolo alafe ako ya safiyatu ammata rasulillah sallallahu alaihi wasallam ako safiyatu ci den tene muso alaka ciden tene muso la ughni anki min allahi shay'a nte saka fuinya ima alafe wa ya fatimatu binta muhammadi salini min mali ma shiti la ughni anki min allahi shay'a ako fatimata muhammadu ka dem muso nka jiana fulu min be mbolo o yintaye ndeli wala nti kumantiya wala mbo dima me alafe nte saka fuinya ima ye kiyen ñu fo sallallahu alaihi wasallam ni hadisa fana nan donna asrahula qawluhu qama ay qatiba na ko ciden wulila mana wulila kajo ka kutuba kala qawluhu unzila alayhi biwasitati jibril wa anzir asirataka ajigna ciden ka ni jibrila de na ni aya nye ka jigi ciden ka parce que jibrila de be ala ewa cide ani ala ce a jigna ni jibrila de jigna nay ko yi ka bali masuru baga qawluhu anzir ay hajjir wa qawfi wal inzaru ilamu al maghrun bi taqwif al inzaru yeminye ka kuma dofo mogoye kuma min bashira inzaru ye wode ka kuma dofo mogoye kuma min na bashira uba ko de ma inzaru al bishara waye ka kuma dofo mogoye min ba ni sonja al bisharatu yoye qawluhu ashiratika nako ibali masuru ali ashiratun qabilatu rajuli min al jadd rabi famaduna nuko ikabali masuru ka qabila ikabali masuru jondo bali masuru bata yorojuma immo kenani na kajigi nuko hada madin kabali masuru munun ka sinji tugu wajibreka kata immo kenani na kajigi mugo munun bo kono kajigi ikabali masuru yode fa fam felala katimo kenani na kajigi ba fam felala kata immo kenani na kajigi nunu de bali masuru nuka sinji tugu wajibreka mimbo ko fe wote konte Muawiya ndella ka qissa do fa mena
kato masakiyala do nana mawiya ma ce do nana mawiya ma ko mawiya ko ne haju tigide shinji min bi ni ce shinji ntuku ikin kam ma ko nyada bu kin ka haju ne mawiya ya tigilaje amma a don yoro shiye ce na a ko ce na ko ne e ka bali masurude ne e ka sinji de ma ne fana mase ka e do de akwai ma ne do akwai akun ni ebe bakele fakele aha ko chogodi ako adama ani hawa mawiya ko ye chiafo ako ye chiafo ayel letri sebe ka dama ka tampo kala ka sebe letri kono ta baitul malu gardinge mimbe baitul mali kunna taika ni letri dama akika hakke dima ja mawiya ya safe letri kono tamma kele ko baitul mali tigi ka tamma kele de takadi ninche ma ya ka tampo kala ani letri tara mimbe baitul mali kuna ye letri kala mawiya ka sebele no aka tampo ndero me mawiya ka sabel letri la ko tamma kele kadi mo mawiya ka bako me wona tabe ayetamma kele ntakadama ani letri sagira kala ayetamma kele ntakadama na mawiya ma ako mawiya ma ko ye ninde dinema ako ako ma fo ko ewa nene be bakele fakela adama ni hawa kata adama ni hawa wula mugo min temena o kono ninne konko o beka hakke di baitul mal abebe ni yere soro ako ye do soro yere o kata adama ni hawa la mugo min temena o kono kana nema ninne ko onka o bekelen ka hakke ndama baitul mal la akelen be ni soro yere wa e do soro ninde itaye wala balimasuru yede kata imoke nani na kajigi ifa fanfela kata imoke nani kajigi ba fanfela nununde toko ko ka balimasuru qawluhu al aqrabina na ko al aqrabina ay al aqraban fal aqraba mugo ka suru ima kata chogomi hada made ikanyuma ya dina ko lawo ikanyuma ya jinya ko lawo min ka surema ibo de take folo nunu fana ubena fo masailanga Sheikh Salih Fawzan yanatul mustafid abe kuma ni yoro la kosobe wala akaka kanyi kosobe akaka kitabu nyini anan ka sarahu ni kalande mi nyumuraja nyogon fe ibe nafa chaman de soro kitabu tauhidila yanatul mustafid ni ale kalaka muraja ani ambake ka deresum minke ku muraja nyogon fe ambe deresum minke ninna ibeta muraja le fanala and kanyi kosobe iba faida bani nafa ba de soro kitabu tauhidina al aqrab fal aqrab mo ka gerima chogomi parce que ba fo ina yanatul mustafidula faida wala ako hada madum fule ako mugo be kodo ke sisa ko nabi nyumo ka tasirate mana ako weleli dawa ako iba damina yere ka demba ya dela kana ika dutiguma kana ika sigi nyogoma kana ika dugumugoma o kofe kata munumbe ikrefe kata doni dawa betani chogodela akome mugo dobe teme wire ka demba ya ni taru la jahiliya be ayere ka du jahiliya be aka kabila jahiliya be aka dugu jahiliya be dina ma famuye obe bukata yuroja ko le beta dawake ako haja laysa min mani hajin nubuwa ako nintin nabu nyuma ka tasira dawala nabu nyuma ka tasira ten nyede ka pakata yuroja e yere famfela la yere koro yere fala wuduma dina famu nabi nyumo ka tasira toye wala ni ala ya sunna nan sera faida una anna do jidi wala aqawluhu al aqrabina ay al aqraba fal aqraba mugo kasuri makata chugomi fa awwal man yadkhulu fi asirati ar-rajuli awladuhu mugo ika kabila mugo ika bali masuru mugo fulum min beddo ulula idew hada made jinya nafado adamina idewna dina nafado adamina idewna folo ulu de kasuru kateme beka ni dewum boraye summa abauhum o kofe faw summa ikhwanuhum o kofe ibalimu bakele fakelo summa amamuhum o kofe ibinanke ifanin chinu
وهكذا نسمى كن نشكودلا بل مسوريا بتا نشكودلا ويوجد من هذا أن الأقرب فالأقرب أولى بالإنذار إماي أكو أمباتا نيرولا كم مغو كسوري ما تشوكو ميدي كم بغالي فنا كان كتا وشكودلا إبا دامين إيريكا بل مسورو لا فلو ميبي مغو دو سورو بونو سال الفوزان يافو تشوكو ميبي مغو دو سورو جمانا ينكونو توحيدي يري واجولي تسكا فو جمانا ينكونو توحيدي واجولي يتسكا فوكا مسيرو كونو سنة حقيقة تسكا فو يريكا مسيرو كونو أنو جمان كوتو جمانا كونو يا وتسكا بديا كيلو كوتو جمانا كونو يا نو ukabbo kata yero janna ukabbo kata ameriki ukabbo kata faransi ukabbo kata dawala konko misiru la ube tawhidi kise foye ube sunna foye ube bidia keleye munna parce que ubado nunu makote foye la ka tawhidi fo ni sunna nimma tawhidi ni sunna de foya nunu sago ma kembe mi nyinu fentasoro nana pe mi nyini minna nimma nunu sago fe mun kaduye walu chogo min kadu nimmo de kenti sago soro tawhidi beta fo kofe sunna be foye bidia be keleye me ayere ka jamana kula tesika dabu akoro lesa mi mani haju nabuwa nabu nyuma ka weleli chogo teninye ifulani wele chogo mina nabu nyuma ka ta chogo teninye iyere ka balma suru chela folo iyere ka jamana la folo iyere ka misiri la folo tawhidi foye folo ika perperate ka bango ulude en ko marasi wati do ko jamana en kono ya uye marasi la daga munu sara marasi da ruyu ke sedo suye utara jamana wure wala ko ka wajulu ke wunyu nyirin ko marasi tanka dina kono ira te islamiya kono eska nabi mo ka tasere ndinde cinyam min be dina kono ete se ka fo ibe jamana me te se ka fo ibe misiri min te se ka fo ibe jama min chele te se ka fo ni e bora de ibe ti kono gosi kofe na nyuma ka tasira to yede namba minan ni na ikabali masuru de baga folo li anna al hukma al mu'allaqa ala wasfi parce que ni komi kiri minna dirala mankutum minna yaqwa bi quwwati haja al wasfi mankutum be giriya o kiri mbe giriya ka ni mankutu giriya de na ko al aqrabina akalla nyine munye bali masuru de mafowa awayi kika bali masuru folo baga kulu folo waju folo ku baga o de be fembe nyafo olu de taka gele kateme toka la nyine ode wazalika anna al wasfa al muzaba lil hukmi parce que mankutu mi ni aye kiri mi wajibi yaka kullama kana ajharan wa abuyana كان الحكم فيه أجهانا وأبيانا وقت نوم أنكتو يمبانجرا أبانجرا يرومي دونك كيتي يمفانا ببانجيدي مانا نا دونا كوني نيبالي مسورو يدرو عليك بغالين وبيكا كتمي مغوتوكا وقوله ناكو هنا أنجل عليه تمامني أجيناك يفيد أنه لم يتأخر صلى الله عليه وسلم بل قام nin fana bi faida yiranna tuma min na ko ajigina ciden ka doro ko cide ko awulila tuma mi ajigina ka obe munyira abayira ko cide mamma kono ni kala ayen jigile ciden ka mamma kono ni kala faqala ya ma'ashira quraish ay ya jama'ata quraish ma'ashira quraish jama'a wa quraish huwa fiharu ibn nadni ibn maliki ahadu ajdadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam quraishi min ye ciden bora mununa akam moken dode togo mokoy ukam mo folo do akam moko dode togo yo quraishi ode dara quraishi ka quraishi nyede jonye huwa fiharu ibn nadri ibn malik ceyin togo de fiharu ibn nadri ibn maliki ceyin togo yo de quraishi yere yo ode ahadu ajdadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ciden kam mo kew dode do qawluhu aw kalimatan nahwaha nako hadisayin kono ube kuma do kumin nin nyogona ay aw qala kalimatan nahwaha ay subhaha ube ciden ya kuma do fi kuma min be kumin nin chogo wa haja min ihtirajin uruwat ni nya hadisa kama fila bagaw yere koloside hadisa ka irway bagaw ka yere koloside nyi annahum ijasaku adina sak nu shikara doni kuma fo chogola doro qalu aw kama qala
وبافو ولا تشيدن يافو تشوكمي أو كلمة نحوها وبافو وبتشيدن يكما دوفو كومين نينيو وما سبها ذلك أني نونو نانيو نو نو رواية تقو شكرا كما فو تشوكولا دربافو نينشوكولا وعليه فأول السكت وتردد أوكا أو من فلان ناكو أو كلمة نحوها رواية تيجي نيافو دي شكا دي كما شكا أني أتاكنا سجنا حديثي مفو تشوكولا قوله استروا أنفسكم أي أنقجوها ناكو استروا أنفسكم وكرد كاير كشي لأن المستري نفسه كأنه أنقجها من الحلاك parce que ni mo mi ni yere sa alla ni de ye i yere kishi kabo halakima wal mustari raqib mustari fule fentre me baga ibe fentre me ka sorima kanwa ni ay bake ka fenwo fen sakana yere ma yo kanu de wali haja abara bil istirai ninde koso kuma nanani al istirai ki yere sa kuma nanani o fo chogoy كأنه يقول استروا أنفسكم الراغبين أبكم تشيدن كوما أيا يرسا ني أكنو نمبي كتاو يرما أي يرن نين كنو نمبي كتاوما أيا يرسا ني أكنو نندو كتاو أو يرما وفي قوله استروا أنفسكم من الحد على حاجة لأمر ما هو ظاهر نتشيدن كو استروا أنفسكم نين كما فوتشغو لا سولي بالا تشيدن يو لاسو la suli bala katan nin koyna la suli min bangalendo lianna al mustariya yakunu raqiba parce que ni fe sabaga akanu baga de do wala kide ñu lasu de puru ukatelia ku yere kanu ku yere sa ku yere kishi kabota sumama qawluhu la ughni ankum min allahi shay'a haja huwa sahibu na kunte sika fuinya auma hadisa nyire doku bonday na ne yorode do hadisa nyire doku bonday na sahidu yen ni yorode ay la adifun wala anfun nte sika fenyoni nte sika unafa ay la anfukum bi dafu shay ankum dun allah nete sika unafa ka fuinyoni ka bawka ni alate wala amunukum min asayyi aradahu allah lakum aw ni alay fenwo fel la nyini na wuye fana nte sika sagide لأن الأمر بيد الله بس كوب على دبلو ولهذا أمر الله نبيه بذلك نند كوسو تشيدنيا كان نبي نيما نيامرني فقال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أزيد من دونه ملتهدا على كوتشيد مفويه أو نتشك تورا مراويه ntesika kunna janna fa marawiye mana ntesika ukishika botora man ntesika nafala sauma qul inni lan yujirani min allahi ahad ewa negere mo shi tesika nekishika bo ala bolo ni ala ko be min kenela wala ni azida min duni multahada ewa sembe yeren to sembe yoro soro nyere la fana ni alate qawluhu shay'a nakiratu fi siyaq nafwi fata ummu ayi shay na ko shay'a nakira dedo ewa geni aya geni samalila mana lanyine munye abe fembe deta foide te chide mbolo foide maralenta bolo qawluhu ya abbas ibna abdul muntalib wa huwa ammu nabi sallallahu alaihi wasallam na ko abbas ibn abdul muntalib abbas yere chide binanke de do wa abdul muntalib jaddu nabi sallallahu alaihi wasallam abdul muntalib wa ye chide mokede wa abbas bidammi نيرولا عباس ينفورا بالدم لأن المنادى إذا كان معرفة يبنى على الدم باسكو فين وللي فين نا يحصرو أدونندو ibe makke kam min wala adonendo abeke ni dammi de wanatuhu in kana mudafa yunusab me akam man kutu na yasir oye mudafu de وبكن نصبته وهنا بنا عبد المنتلب مضاف ولهذا نصب donc بنا المنتلب مضاف de kata abbasuma wode yato keran nasabay buna abdul muntalab ama fu bunu abdul muntalab ube buni abdul muntalab buna abdul muntalab
akera nasaba munna parce que mudafu de do fa in qila akon nuku ima kayfa yaqulu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam abdul muntalabi tugodi ciden ba fo ko abdul muntalabi ma annahu la yazuz an yudafa abdun illa ila Allah azza wa jalla kasoro atedaka an ka donya sage kata fengure sima ni alate atedaka an ka fo mo sima ko fengure jo ni alate iyado ni bonda ni kitabu bena bonda kala nyefe bon abdul muntalabi abdul fulana otebe mais munna ciden ko abdul muntalabiya fal jawabu jabu ye munye anna haja laysa insaf ciden fule kam min fo ate komi togo kura dalenye minye ate komi ciden ye togo kura da bal huwa khabaru ciden ya anki bariyade ni nye togo koro de katematiki balola yere ayanki bariyade naye ani nibe togo kura da de ibe mugo togo da de kana mugo togo da mugo were ko karasa jo ni alaka jonyate men ni nye togo koro de atemena asara kaba iye mugo de kibariya atigi mapuru kado bashi tola fa ismuhu abdul muntalabi wala musammihi nabiy sallallahu alaihi wasallam ciden fule kan kibara ni nye kam min foye ce min foye atogo de abdul muntalabi ciden matogo indala lakin astaharra bi abdul muntalabi mais akatogo de bangira mugo cela ni abdul muntalabi wali haja intama ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ninde koso dondo la cide nyere ka kuma dola ya yire dambi katama wa qala ciden ko ana nabiyun la kajibun ana ibnu abdul muntalab ba jigi khaybara donde cide nyen fo abaka ka kafali la su kata kafiruma abafo ana nabiyyu la kajibu ne nabi nyuma den galon tala ana ibnu abdul muntalab ne abdul muntalab dende falo furuda anna laka abba yusamma abdul muntalab useminu kunna kera sisa ni faabe e bolo atoy abdul muntalab aw abdul unza uba atoy abdul unza fa innaka tantasibu ilayhi ni ebi togo fo bi yere dambe katama wala yu'addu hadan igrara otejate ko eyo otogo infoli ladaga kasabati walakinahu khabaru an amr waqi me eyo mugo de kibariya ko min kera eyo mugo kibarni ko ketade kama law khultan kafara fulana abe komi sisa ni ko karasa kafiriyara mugo min kafiriye ni ko karasa kafiriyara eska we ko juwe mugo min kafiriyara ye mugo kibariya ko defo ونافق فلان كرسا كيرا منافقية وما سبا ذلك نينونا نيقنا ولكن إذا كان موجودا قيرنا اسمه إن كان لا يزوز مسيسا نا يسر ننتقو سقو بمغمونا أيري ببالولا أم بتقو نيلما نا يسر تقو من بالا تقو أتد دقا كويلة على تقو ينبي يلما دي نا ببالولا چيدة نيري كنيانا مايا يدو كتقو يلما min sara kabale fatura ate tuguni ate nyana mayara namba fo ambe togo yelema donc kam wodo kibariya ka ka togo fo ni ube ni e fado ki yere dambe kata o togo mabashiti e kawla donc nu ko munna ciiden ko abdul muntalab afana ate daga an kam mo wole ka jonye ni alate ajabu yen ninde qawluhu la ughni anka min allahi shay'a hunayni kakele eska modefo ne ko khaybarariya hunayni kakele ndedo qawluhu la ughni anka min allahi shay ay la anfa'uka bi shay duna allah ni ciden ko la ughni anka min allahi shay manan tisaka fuina fa ima ni alate wala amnuka min shay aradahu allah laka aw ni alaye femmin fanan lanyini niye tisaka ibalala فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أحد شيئا حتى أبيه وأمه أو تشيده أتسك فوينا موي أتسك نفسيلا سمو من علامة جنمينة ni alate تشيدن تسك تورسو نيوني كبو مو كان ni alate أو هاري تشيدن فانا با أتسك فوينا فوما هاري فانا با أتسك فوينا فوما قولوا يا سافية أمة رسول الله يقول في إيرابها
كما قيل في عباس ابن المنطلب دونك ني اكو يا صافيه افنا ما كدم ديوا يا صافيه افنا ما كدم ديوا أمة رسول الله وكير النسبة أكو مين فورا عباس إن كاي إيرابولا ودي نيوغنا بيفون نفنا كاي إيرابولا قوله يا فاطمة بنت محمد سالين مما لما شئت نا ين نفنا أي أتلبني مما لما شئت إن كان نفولولا من كدي إيه إن كان نفولولا ونيني فلا أمنوكي nti bali wala li annahu sallallahu alaihi wasallam maliku li malihi parce que cire akan na fulu kuni uba kan marala atayi waje walakin bi nisbati li haqqillah mi alaka hakke yoro la ughni anki min allah shay'a de saka foy boy bolo o yoro la fa haja kalamu nabi sallallahu alaihi wasallam li aqaribihi al aqrabina aw ni nyaci den ka kuma akabali masruye munun kasurama ammihi wa ammatihi wa ibnatihi abinanke atene muso adem muso fama baluka bimanu hum abu adu bo ika kibariya munye mugula mugo munun ni ciden kajja salu fawzan be kuma ni yoro fana la kosobe awa ko hari ewa mugo munun ni ciden kajja mugo munun be dambi kata ciden ma kulu ye ciden ka somo ye ka sori be fajiri min nyini jiya kono aledo ibe fasiri min nyini jiya kono abedo ibe qurafati mo min nyini jiya kono aledo ciden ka balma suruya ma biya dambe kata ate foynya tigima de ini yere dambe kata ciden maki yere ke ciden ka somo ye bara nyuma kelante tawhidi tigite bara nyuma kelate islamiya nyumante bolo ali baiti an ya ciden ka somo de an ya ciden mode wunde bara nyuma te bolo silamiya nyuma te bolo ate foy nyaayima jani lagara nin fule ciden yere ka bal masruda akon nete se ka foy nya awma ni aka somo min manyedu abe fenya ide mawa ate foy nya ema akokoni ahli sunnul jama be bolo ni ciden ka somo min kera bara nyuma kelay ambe wulu bonya wulu ka hakke ba anka ku karama ku bonya ante dante me ka kibari yalla mu karama le ni bonya le anu ku ka hakke do wuye o banka ko yenna ka bali masru munun ke rabbara nyima ke lawye al bata yere yo shakke ko anko wulu bonya ci de nyere hadisa won nasin kanya mariya anka wulu bonya anko ka hakke kolosi aka bali masru munun limana naye ka bara nyima ke mi aka bali masru munun mal limana naye uma bara nyima ke aw ka abu lahab la jeke ciren ka binan ketia abu taliba binan ketia ne tuma min nunun sara kafirera ayem munyawye ute jannaba kono ube jannaba kono awa ki dambi kata ciden ka ke qurafati yeya ka ke bidaya ka ke sufiya ka ke kaburu bato ya ko ciden ka somo ko ye ote foynya yiba jani lagara ni sara kay beta dume jannaba ciden ka balma suruya hari na ya suruya ka so mote foy nyayma janko ngalo yi yere dambi kata mangalo na prewusite wati sera na fa benni fenunu na me anka wakati mbe chogo fama baluka biman huwa abwadu fa adamu ighnaihi anhum shay'an min babi awla ni nye ciden yere ka balma sura ko ate sika foy nyawma ani munun kajjadu munun kajja ciden madu ate sika foy nyawulu dema kateme fembe ka fa haula alladhina yata'allaquna bir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bunu sami ko rahimahullah mugo munun fule nubu dilo cidenna wayalujuna bihi nubeta uyere sembe cidenma wayasajiruna bihi nube tanganyini ke ni cidenye almawjuduna fi haja jamani nube anka waqatina wa qabla wa anka waqatinye qad qarrahum shaytan de nunu marasa munun dilolo cidema do ube da makasi ni cidenye ube ciden wale uba fara alaka ube baito fo ka fara alaka munun tara udilo cidema kata ciden ku ka sembe yoroye ka ciden ku ka kolosil baganu ka tanga bagaye nu ube anka wakati wala ani har anka wakati munye utumbe qad qarrahum shaytan de yen nim mo sugu
ترومبي مرسا واستالهم وأجتالهم أن طريق الحق يتلو كبوتيا يسرك لأنهم متعلقون بما ليس بمتعلق باسكو تارا ديلو فينا فيم من تديلو فيني إن الذي ينفع بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتشيدن فامفلالا من بهذا مدن نفا تشيدن فامفلالا هو الإيمان به واتباعه من بي نفا تشيدن كوتنا فامفلالا كلمنا ناي كتوغاكو نمو من لمنا نتشيدن إتوراكو أكوي كم منك إياك أكوي كم من توي إيا توي تشيدن فامفلالا نفا من بمغوكا وينين أما دعاؤه من كتشيدن ولا وتعلق به ube ka iyere dilo ciden ma wa ta'alluqu bihi wa raja'uhu ube ki jigida ciden ka fima yamullu inna tabe minna ube ta ewa ciden i jigida ciden ka ikanna ta feunna wa khashiyatuhu fima yuqafu minhu ani fana ni beta ewa i jigida ciden ka ibe sira ko munun ka nisro ibe ta i jigida ciden ka ulula fa haja shirkum billahi مو منو بنين كن يفلان كفير مشركة دين عليه وهو مما يبعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن جاءت من أجاب الله نونو يكود منو بيما بوتشيد ما يركي يروما جنيا كبوتشيد ما كي يروما جنيا كبو كيسما كبو على كلا جبام مو منو بنين كسولا أبي يروما جنيا تشيد ما ده كي يروما جنيا كيسما كبو على جبام ففي الحديث إيش وقت ما سير حديثين نفكبوا من تافه كتلياري وفي الحديث متسال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربي في قوله تعالى أبي حديثين كنو تشيدنيا أتيجي على أياك نيامرو كمبتو وانزل أسيرتك لأقربين فإنه قام بهذا الأمر أتم القيام ni ala ko ikabali masru baga baga ciden jora na ye joli dafale fada wa amma wa qasasa ciden ya welelike ka gurbalike ka mugo kere kere ya wa bayyana annahu la yunajji ahadan min ajabillahi bi ayyi wasilati ako aya bange fana ko hada made ko mugo fuy sira site siki kisi alaka la jabanga bal alladhi ينجي هو الإيمان به واتباع ما جاء به كابنغ كم من بهذا مدين كسالك الله جابا مدين ويد كلمنا على أني كتوك فيون كو تشيدن نانني ميني كلمنا نتشيدن أني كتوك فيون كو تشيدن نانني ميني ودرون بهذا مدين كسي سنو هذا مدين نيه سرا سرا تشيدن كولا وتي كسي ده وتي فوي نفايما مين بي كسي مين بي نفا تشيدن كولا ikalli manani cidenye ani minna na ikatuka ko odron de kishe wa iza kana al qurab min an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yughni an al-qarib shay'a na kera sisa ko bali masuru tese ka fenna fa nyogoma ko mi cidenye rena ka bari masuru ko utese ka fuyi na fa nyogoma dalla dhalika ala man tawassul bi jahi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ni nya yiranna ko abalilendo ika tawassulu ke ni ciden ka horomay kote daga na ya soro ciden yire na ka bali masuru ni nyokonce na te sika funya uluma ni e fana bi ala deli ala ninkenye bi jahi nabi ala ninkenye bi jahi mustafa o balile te sika fuina fa parce que na ya soro ciden ya banganye ko ale yire ni bali masuru ya bani munun cha te sika uluna fa edu ni ede ya aweleni a horomay abe sika ede nafawa لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتفع به إلا النبي صلى الله عليه وسلم parce que titre min be cidena mo tisika nafasurni o na yerete wali haja ninde koso kana asahha qawli ahli al-ilm doni ke bago kakuma fula sahalaye munye tahrim tawassul bi jahi nabi sallallahu alaihi wasallam na ko doni ke bago kakuma fula sahalaye parce que bakon doni ke bago do be wulu ya daga koy beseka ala deli bi jahi mustafa ako doni ke bago kakuma fula sahalaye minye a haramu ya lendo ikata wasulu ke bi jahi nabi bijayi mustafa bijayi nabi kadwa uke ni nunuye haramu do atebbe
donc hadisa banaya donc ni ala sonna masaila nunu awa dersure anna do ulula bon min fulen ni nyembaluma anna fanni antere kabbo kosobe ala ka dersure iranna parce que hari duwawu kunutu ni fe Cheikh Mahamadou bin Wahabu yerebe istimbatu chaman kala na kera ni nye ko cide nyere aba fo ewa faida wala ko ni akera cide nyere sisa nabi nyima ube nyema jama min tumbe cide nofe woliju be diya kono abe nyema de ye o jama ye cide mbaki ka kunutu karulu ba fe amina uhudi don nin ko nyasoro ulu maseka fo nyono ka bo yereka mo todo nabi nyuma be nyema ye cide nyaw hudi do ala ye millati ko yasoro amase ka nyone ka bo yereka sebe munumba nofe diya ka woliju be ka nyema ye wulude uhudi do min yusura umase ka nyone ka bo yereka mo wore juman be siga u koro daji beta abe kulunkula koro na ye kolomi chogomi na ye awa kolomi ka sogo nyimi ka bola ka kolofili anota ko nyimi ko be sega fonna fa awla o be sega ke chogodi ni nye chide nyere ni sebo soro uhudi do ka sagi ka kunutu karafana ala kayiro la ko foiti bolo awu nye mo sigilenke ala he o be doloki kono ku ke ala he fo do nugo ka shegu nunu ka woliju koro ko be ki kan nyasiri abe jiya do jiya ba bolo lagara ba bolo be ki kan nyasiri jiya ba bolo lagara ba bolo nimbe mo min dusukun kuna ba bedo la hawla wala quwwata illa billah ciden na ka shebo uluma se kan yoni ke kabu yere ka ala ye millati ga yusoro e ni sigilende be se kan au ka ko nyanabo ayere ka ko yere manyanabo abe bana abe tana dogotoro soula na be tama ado teseka ewa jonu yere katama abu mina katade nama mina katana bi o sigile aw ko be seka ka jiya nyanabo kala gara nyanabo ciden ko lete seka fenya adem musoy akwa teseka fenya ewa atene musoy akwa teseka fenya abinanke akwa teseka fenya kakabila yere mume quraishi woli juna surawu bolo ate jamula yere ate boyoro la yere ko ba ka ko nyana bo jeni lagara kasuru yomali khama do ale yere na bola denya na bola musonye ana bola banya na bola fanya unata jokala nden nyi lagara ke ka ko nyana bo yere nege ubaw halaki kawka jiya halaki kaka lagara halaki alaka hakimandama subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في ركعة الآخرة من الفجر قال اللهم ألعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي أراب سوية هجرية باكلي أني كمناني أني بناني أني دورو شهر الجماد الأولى من هجرة سانكالو دورنا بسونيو مغاني فلاناي
ميلاد النصارى كجاتبا فلا أنموغا أنسبا سانكالو تاني فلنا بسوينيا ووروناي أمبي داودا بغو مسجد رجاق